بله تماشاوان هجا و برز ام دیسا به برنامه که دن لسر اکرانین وانه ایرو جی امی لسر مجارک نو بسکنن امی به هفره صحبت بکن به باوریان ناو عیسی مسیح ام دکارن جنخوشیین خواه قلج ببن امیرو لسر به مجاره بسکنن خود نکو تنی بونا دشتین روحانی قرار کریا آلی کاریا مروان بکه آلی کاریا ما بکه لیستش بونا همون خمین روژه نام به آب به تایوان سوش نخاشی جیم دنرن بریا باوری مرو نخاشی خواه قشت بن نزدیک عیسی دبن باوری دادن عیسی جی او قشت کرد مثلا سرهاتی که خواستم بخونم چقاس ام و تشتی قیامت بنیرن ام بینن همو با آلیکاریا باوریه راست عیسی گله قیامت کردن لسر و دنیای لی همو نهاتن نویساره ها قصادن نویساره چا یوحنا ده که هون بزامن باور بکن و بزامن که عیسی مسیح لاوی خوده و باوری سناوی جنوی حتی هاته به مثلا لور سر هاتی که هیا کتبا متا سر 8 جرزا 5 حتی 13 از وار بخونم و گاوا عیسی کته کافرناوم سرسده کات جمعی هیوی جوی کر گود خدان خلام من مال دا شلو شاد پال دای کردن علا ایسا گوته از بیم وی قنش بکم سرسد لی وگران گود خدان از نه هیجامه گودو بی مالا من لی تن خبره که بیجه و خلام من قنش به از خواهی مروه کی بن حکم دامه و بن دست من شی اسکر هنه از یکی را بجم هره دچه و یه دن را بجم وره ده و خلام خار را بجم وید اشتی بکه دکه گابا ایسا او یک بهیست زنده گردی ما و اوین که پیوی دچو ما را گود از راست بجم و اسرائیل داشت من باوری که آن ندیده باشه 13 دا دوی عیسی سرسد را گود هر برا آنگوری باریات در را به او دم خلامی وی قنچ بو مثلا ور دبینن گاوا عیسی گو از بیم مالاته گو از نه هیشامه بی دی به خبره که بیشه گاوا او دومایی همی ساب خبری بیشه خلامی منی قنچ به شروع وکر حکم چایه امروز اجی بالحکم دارم بندست مجی خلامو اسکر هنه خواست بیشه که از چه بخبرید بیشم چه بالحکم مدایه گداری منطقه اوی باورد که نخاشی هر تشت بالحکم ایسا دایه چه بیشه و ایسابه در دنیای دستاری ارده نهاتیه دیتن که ببیجه که ته گوتنه کی ببیجی و خلام گوتنه کی بپیوه که نخاش قرش به demek serset باوریا خا گوتنا ایسا دانی هنک آن دگو امهرن زارو که خدانی دگو برای ایسا دست خدای نسر یا مثلا ام کنجاوی کهون چی اوش باوری بر براستی لیوا باوری که هم ازمو بنه اگر ام سرست هین بن امی قاضی جا که مزم بستینن روزا ایروین ایسا با فیزیکی نتمه اوی بگرن کنجاوی کهون یا بج دست خدای نسر سلیمه لی اوی درسه که سامه رهشت سرست از باوری خواه گوتنا تحتینم به خبره که بیشوی ببه موساش بو ایسا گوت خلامه چند کیلومتر ویدا او خبره که قشت که ایرو گیشته مه ام دکانو وی خبری باور بکن و جینامه در وی سلامتی به اوه متا سر نها جویزا یکی حتی 8 به ایسا که تقیی که باشتا و گری هاته باجار خواه لور شلو شعتک به کلاوی ورگرته و پالدای آنینه جه گاوا ایسا باوریا وان دید گو تیه شلو شعت لاو سرخواه به گناه تاعتنه بخشاندنی لیش قانونزانان هنک نابا خدا فکرین او کفری دکه
ئیسا فکرێ وان هێشیا و گوت چما هون دلێ خوا تشتێن خراپ دفکرن کیژان ڕەحەت تێ گوترێ گوناهên te hatine bexşandinê yan rabe û bigere lê ku hûn bizanibin ku hikmê kurê meriv heye ku li ser dinyayê gunahan efû bike hingê şil û şehet ra got rabe kulavê xwe hilde here mala xwe ew jî rabû çû mala xwe gava merivên hazir ev yek dîtin tirs kete ser wan û şikirî dane Xwedê ku ev hikim daye meriv Sereta pêşin da ya didan da tiştek he mîna heve hevdûye hela binêre xola min nexweş bû ya pêşin da belê xayê wê hatibû cem îsa digot lavat kim qenc ke îsa ji li gora baweriya te bira bibe xolamê te qenc bû demek merivekî din bona merivê din bawerî da û ew qenc bû Les bawerim xulam ji qayl bibû ku xayê wî here bûna wî reca bike îsa jî li vir dibe îsa gava baweriya wan nabije ya nexweş mesele ez difikirim hemî yê nexweş jî bawer dikir lê baweriya wan baweriya hevalê wî jî pê ra alîkarî kir ku ew qenc bibe çar merivan li da bû danîn anîne ber îsa lê tiştekî ecêmayî hat gotinê ew ê danîn jî wan nizanbû îsa wê çi bêje ew difikirîm îsa nexweşê tenê qencike lê îsa got gunehên te li te afû bûn heger yekî em ji sirra Xwedê nizane Xwedê nas nake nizane ev çi ye lê pirî hindikî haş ji Xwedê hebûn qanûna Xwedê hebûn rast te rast nefikirîn lê wan çima got ev kifirî dike çima çimkî li gora naskirina peymana kevn kes nikare tu kes nikare afû bike tenê Xwedê ye xayê afûkirinê guneh afûkirinê ji bo wê ona ew fikirîn belkî ew kifirî dike çimkî kî dikare gunah bibaxşîne heger tenê na Xwedê ev kî ye divê ez gunê te afû dikim mesele vir sir hebû vir ji vê serhatê kifşe ku Xwedê bi qalbê merivayî hatibû dinyayê lawê Xwedê Xwedê ye lê îsa got ewan kîjan rehet e dilê wan hesa karê Xwedê dida tenê Xwedê dila zane fikrê kê ra çi derbas be Xwedê fikrê wan hesiya bijin îsa fikrê wan hesiya goyim çima tiştên xirab difikir kîjan êsa mesele ev yan ew dikarî bêjî ha lê îzbatî lazim e îsa got rabe kulavê xwe yan berra xwe hilde here mala xwe rabû hema sa ji kir qenc bû lê li vir tiştek heye me got du aşkeretî ku îsa Xwedê ye nava qalbê meriv da ji me tu kes nese çavê dîroka dinyayê da tiştê sa nebûye tenê serê îsa da bûye demek bibaxşîne ew bû îsa vir tiştek jî eyan kir em bijin aşkere kir îsa bona hewasa xwe negu gunehê te afû dibin lê ew nexweşî rûyê gunah da hatibû serê wî heta guneh afû nebe nebûya ew qenc nedibû roja îrowîn jî heye niha meriv têne ceme mesele dibêjin bona me dua bi îsa bikin Xwedê bikin bira ez qenc bim em lê dinêrin xulase seve dinêhirin em wan ra dibêjin heger rûyê guneha da ye tu gel gunê xwe bidî rûyê xwe ber Xwedê gunê te afû bin paşê Xwedê wê qenc ke lê mamosteyên tiştek din jî heye ku bi navê îsa Mesîh em dibînin ku ê ku Xwedê nasin ku xudan nas dikin xizmet dikin ew jî bi navê îsa Mesîh qenc dikin şagirtên wê mirî sax kin belê ew firqî heye
وان بناوی ایساد کرد لیسا بناوی خواهد کرد بله جبر که امسر قنج کرنی هم قنج کرن دیسا بناوی ایسایه ور جیک هیا اصلی بنیرم هلا کار شانجیان داد به نخواشه که بو بر نشتی پارست کرد پتروس تاوی یوحنا چو نهری پارست که پراند خازه پتروس گفت زیرو زیوی منینن لی بناوی ایسای نستد را بسرخا و همه جدا ساقت رابو یه ساقت رابو همو عجب ما ایمان یه در دوری دیتن پتروس گفت اوا بناوی وی ایسایی مه او قنش کر یکو حتی خاچ کرنه لی دیسا زندی بو همو سرحات یا ایسا گفت demek ise Pavlos dves gelek canı hoşşi derbaz bune bir navi İsa. Demek ki eğer navi İsa navi derken, serat ya İsa derken çıkış dua bakın kaç navi. Kaç navi. Ama arasal mesela ev jinika ku 12 sal. Bele. خوین شدی چو و دوره چو بکنجه عیسی مسیح کرد و خوینا خواست زوها بو خدا قنج کرد اما نکشی سر ویجی بسکنی بله کنم که دوی متا سر نهار ریزا 22 کلفته که نخواش که 12 سال بو او سر خوینه و بو پشت و هات و سر پیشا کنجا عیسی کد اوی دلی خدا گوت هگر استنی کنجاوی کوم ازی قنجم عیسی سر ملی خواه و گریا او دید گوت عفده سر خواه باوریات تد قنج کری اوی دمی او کلفت قنجم بله اما سرات یا سسیایه یا چاراج من نسا گوت شکارشانجا هر دران هم دنیا رو که باوری به تاوی وان مروانه کی جان کو هم بجن باوریا دلی وان هیا جبویا که قشت بن اگر باوری نی به اون کار قش بن او دنیارن او دلی خدا باور کم تنی از هر ماه بکم پیشاوی کم او من قش بم او ایسا خواهسیا گود یک من کد لی چی گود برسوا ایسا چی بو باوریات تو قش کری demek gelek merv isarat çu led katan led tişte dernet xisna buna havasa xaçu la buna nisayı çbeke la kulfet buna derdi xaçu ciki dinci got yak hat kim bawer bu got isa got hager de qari laim qanşke lawi jam avdike din bu بله جناکتی بود ایسا شگو اگر تو باور کی وان را مجال قرش کرده یه باور دیگه اوی باوی ایسا باخشاندن خواست گو بباخشنه من باوریا من قنش کرد پیش دا باوریا وی قنش کرد باشه لاوی وی قنش کرد تو پیغمبرک لسر دنیای کسک نگوتی موسا من قنج بکه که موسا ببیجه که آنستا اهم تا قنج کر همه گونه تا بخشاند گو ایسا ریوا چو دکور بر ری رونشتو متا سری نها ریزا 27 دانو بیساره ایدی زن بوش بره که داد پیغمبره کرن گازی ایسا کار داد موره رحمه جماعت بخواد به چه کور لازمه دو چف چما ایسا فهم نکرد چوان لازمه لین نگود هانن ورا چف گود هون چه خواست از بونوه بکن وان گود ام خواست چوامه وکن وبن لی دیسا ایسا نگود برا وبن کو آنه گوری باریا و برا وربه و دمه چوام وبون demek بونا قنش بونه باریا هنده و ایسا دا لازمه که ام جنخاشین خواه قنش ببن بله نه او تمشوان دلال دکارن باریا عیسی مسیح خدا بینن انجیل بخونن که راست ناس بکن چونکی دعای راست تی بیستنه یه شاشنا دعا بکنش درد خواه کل خانه خواشی خواه قش